Assalamu alaikum, hurmatli seyircilerimiz. Efirde haberler vaqti, studiyada Muhammed Zikiriyev. Jami restavratsiyasi ve Kırım Tatarlar tolu yaşagan yerlerinin abadanlaştırılığı, hakimiyet vekilleri Kerech'te bulundular. Oyunlar, yırlar ve muzbet duygular Kırımda Cumhuriyet konkursunun gala konserti olup geçti. Grand Prix mükafatları kimge berildi? Masal muhiti ve bala kulkusu Kırımda dostluq naratı deb adlandırgan tedbir keçti. Bu kadar ayaz dedini da kimse көрмеді. Yaltada Maroz paradı degen ananivi tedbir keçti. Bu ve diğer haberler akta 20 dakika devamında. Kırımda kuruculuk ve mimarlık boyunca yanı nazir tayinlendi. Bu Mikhail Храмов oldu. Böyle emir hakimiyetinin resmi portalında neşir etildi. Hatırlatamız severleri kuruculuk ve mimarlık naziri vazifesini Sergey Kononov etti. O dekabrinin 10'unda ariza yazıp öz isteginin istifaga ketti. Arbi mahkemelerinin yaratılığına 100 yıl tola. Bu sebepten Akmezjit'te bayram tedbiri olup geçti. En yaxşı hadimlerge mükafatlar berildi. Ularının sırasında teşekkürnameler Cumhuriyet yolbaşçısından saat hediyeleri ve Nazirler Şurası tarafından fahri yarıklar da var idi. Teşkilatçılar büyük konser programmasını hazırladılar. Tedbir Kırım'da mahkemeler faaliyeti başlap çalışanına bağışlandı. Хочу поздравить вас с праздником, пожелать и дальше успешной системной работы на этом направлении. Со своей стороны гарантирую полное взаимодействие. Соответственно, ну и, конечно, успехов вам. Хочу поздравить с Новым годом. Желаю, чтобы нас только мирное небо, близкие, родные своим здоровьем радовали в Новом году. Поэтому с праздником представителей военных судов России. Kırım Mühendislik ve Pedagogika Üniversiteti'nin maddi texniki bazasının yanlaştırılığına 50 milyon ruble ayrıldı. Bugün bu hafta uzun neticevi konferensiyası devamında Tahsil Naziri Natalya Gonchurova bildirdi. Bundan da gayrımdaki 3 laboratoriya için donatmalar satın alınğanı hafta belli oldu. Gelecek sene ise Kırım Cumhuriyeti yolbaşçısının avaları boyunca Aliyokov yurtuna inkişafına da 150 milyon ruble ayrılması nazarda tutuldu. Одна из основных статей расхода – это, конечно, заработная плата. Она составила из 25 миллиардов рублей более 17 миллиардов рублей. Это та субвенция, которая дается муниципальным образованием для заработной платы педагогам. Это 25,5 тысяч педагоги общего среднего образования и 21 тысяча – это педагоги дошкольного образования. Bunun birlikte Nazir bu sene Kırım hocalarının aylıklarına 17 milyar ruble masraf etilgenini aktada aytdı. Büdjetinin umumi kalemi ise tahminen 25 milyar rubleni teşkil etti. Natalya Gonchurova'nın sözlerine göre bu sene aylıklar boyunca maksadlı göstergeçler tolu şekilde becerildi. Эти деньги идут строго на материально-техническую базу. То есть помимо строящегося поликультурного этнического центра, общежитий и так далее, это то, что касается материально-технической базы с точки зрения развития вуза как академического университета. Бахчысара районында ерлешкен Улусала Синапная көйінде юз берген фажалы вақиялардан сон 75 ел кечті. Қырымда янған көйлерінің күніне бағышланған хатыра мерасимлері кечірілді. Мұнда митинг, мевзуи тедбір, субетлер ве фото сергілер көстерілді. Бахчысара районының оқув муэсеслерінде тедбірлерде шу фажа бағышланған дерслер кечірілді. Улу ватан женкінде юзлерже қабатсыз insanlar öldürülgen akta tarif etildi. Tedbir Cumhuriyetimizin yolbaşçısı Sergey Aksionov'nun avalesi boyunca o'tkerildi. Karar Kırım hakimiyetinin resmi portalında yerleştirilgen. Jaminin tamir etülüvü, rebetirlengenler için evlerinin kuruculuğu, Kırım Tatarlar tolu yaşagan yerlerinin abadanlaştırılığı gibi meseleler. Devlet Milletleri Komitetinin reisi Lenur Abduramanov iş ziyaretinin Kerech'ke bardı. 2018 senesi Kereçliler için nasıl yekünlengenini akta muhbirimiz Safiye Shukurova tarif etti.
Bu şehirnin yekeni cemisidir. Cuma bu keri cemisine 100'ge yakın musulman toplana. Köpür açılgan son insanlar tap tamandan gelip namazlarını mında kılalar. Lekin ceminin bir çok problemleri var. Bina tamiratga muhtaç. İçini tamamlamak için işte akça toplarımız, bir de ısıtması bolsa, bir de kış geldi, onun için ısıtması bolsa o da ağır olur. İnşallah biz de onu bekleyiz cemaatten. Bizim cemaatimiz tabii ki camiye yardım ete ama bu da Allah'a hamdolsun başka yardım gelse onu da razı oluruz inşallah. Kiriç'te Kırım Tatarlarının toplu yaşayan yerleri var. Bu yerge canı koy deyler. Mında memuriyet koy halkı için cami kurmak ve mezarlık yapmak için yer ayırdı. Bu yerde 300'ge yakın aile yaşay Devlet Milletleri Komitetinin reisine onlar tek yekeni ricanen müracaat ettiler. Bu yollar koruculuğu müracaatıdır. Газ мы провели сами своими усилиями. Освещение нам сделали. Вода у нас относительно есть. Единственная проблема нашего воды – это приемка сдачи, но это в проекте уже. И основная проблема – это дороги. Нам нужно сделать основную нижнюю дорогу, которая соединяет все 9 улиц, чтобы был выход к школе, к остановке. Yollar meselesi endi nizaret etili. Lenur Abdurmanov bu sualni memuriyetle beraberlikte çözmek için leyha hazırlayacağını vade etti. Reabilitlengenler için evler meselesine geçsek, mında da her şey anlayışlı. Bir yıl içinde ev kuruldu. Bu obyekte 100'den ziyade işçi çalışmaya devam etti. Mında parkovka ve bala meydanı da olacak. Endi yanı yılda nöbette durganlardan aman episi 72 kvartiranın anahtarlarını alacak. Ведутся малярные работы, отделочные работы. Значит, в квартирах будет 100% заходит человек и живет. Линолеум, газовый котел двухконтурный, отопление, горячая вода, санфаянс и так далее и тому подобное. То есть под ключ. Nöbette 30'dan ziyade insan halavlar için de yaxşı haber var. Endi 2019 senenin başında mında reabilitlengenler için daha bir 72 kvartiralı evden koruculuğu başlanacak. Я представляю, сколько людей будут счастливы, жизнерадостны, и многие, может, не дождались, а кто дождался, уже Аллаха чушкур, хоть ниетлері болғанда, хоть получат квартиры долгожданные. Это очень впечатляет, очень меня радует. Memuriyette Devlet Milletleri Komitetinin reisi Lenur Abdurmanov, memuriyet başı Sergey Barazdin'le gerle cemaatle görüştüler. Anda ular Kırım Tatar tilinin öğrenilüvünü ve milli takımlarının maddi tekniki donatılığı meselelerini akta müzakere ettiler. Оно воочию видно, когда действительно администрация совместно с общественными организациями говорит с населением, объясняет те процессы, которые сегодня происходят, поэтому это очень важно. Kırım'ın çeşit rayonlarında ve şehirlerinde böyle çıkışlar muntazam şekilde geçirilecek. Devlet Milletleri Komitetinin reisi Lenur Abdurmanov meselelerini öğrenip, onlarını çözmeye tırışacak. Sefiye Şukurova, Ramazan Alivapov, Millet için. Kırımda jurnalist года 2018 adlı yıllık mükaffatlanuf mirasimi 5. keresi geçirildi. Mükafatlarını Kırım Kutlevi malumat vasıtalarının vekillerine elde ettiler. Onların sırasında regional telekanallarının karpunktlarının ve matbuat neşirinin jurnalistleri var idi. Galipler konkursunun 21 nominasyasında belgelendi. Millet telekanalının da os mükafatlarına nail oldu. Cenubi Federal okrugunda Rusya prezidentini temsilcilerinin Grand Prix mükafatlarına teleradyo şirketimizin general müdirine Ervin Musayevga berildi. Neticeler çıkarmaktan gayrı büyük bayram da teşkil etildi. Kırım Tatar Akademik Musikalı Drama Teatrında Kırım Tatar muzikası yırlar ve oyunları boyunca cumhuri yarışlarının finalistlerini mükafatladılar. Kim galip çıktı, Grand Prix mükafatları kim kazandı? Bu suallerge Sultaniye Sitakayeva cevap verecek. Parlaq ve unutulmaz teissuratlar Kırım Tatar Teatrında bayram muhiti hüküm sürdü. Yarımadamızın çeşit rayonlarından ve şehirlerinden kelgen 25 icadi takım ve 23 solist öz istidatlarını gösterip neticelerini bilmege hazırlar. Hediyeler olacak. Hepsi parasal akçanın. Onun hepsinin bu tarafından bizge Bekbabanın yardım etti. Bizim milletvekilimiz Rusya Dumasının депутаты Рустам Усманович Балбек сау болсын. О бізге ярдәм еткен болса, böyle bir parlaq, böyle bir түсті ярыш болмас еді. Сау болсын.
Бірінші Жумхури Қырым татар санаты ярышының финалисті олмақ үшін iştirakçiler бір қач сайлав турыны кечтілер. Ярыш iştirakçileri акимелеріні ойын, артистиклік ветек оларға хас озгун чизгілерінен шашырттылар. Мерасим ярымадамызда Қырым татар медениеті инкишаф еттермек үшін тешкіл олынғандыр. Что касается крымско-татарской мелодии, это часть, наверное, души Крыма. И очень важно не только ее сохранить, но и дать возможность услышать всем, кто так или иначе имеет отношение к Крыму. Потому что крымско-татарская музыка, песни не только ласкают слух крымским татарам, умиротворяют душу, но и важно, наверное, говорить о том, что крымско-татарская музыка, песни – это часть истории Крыма, души Крыма. Это то, без чего Крым немыслим. Аматорлар ve mutaxassislar kategoriyalarında 400 insan iştirak etti. Sınırlar tek yaş boyunca koyuldu. Yani mında tek 35 yaşınacı insanlar iştirak edebildiler. Çıkışlarga ise maxsus jüri kıymet kesti. Bu cumhuriyetimizde belli medeni ve sanat erbapları oldu. Несмотря на то, что наши недруги постоянно говорят о том, что с приходом России, включением Крыма в состав Российской Федерации, все нагнетающаяся обстановка и все те направления, которые необходимы для народа, для его развития, в этой стране невозможно. Однако мы видим сегодня, что совместными усилиями всех уровней республиканской власти, общественных организаций, наших талантливых людей мы сохраняем это все, совместно делаем все наши лучшие проекты. И, конечно же, в преддверии уже Нового года подводим главные итоги, которые позволяют нам выделить особо одаренных, особо важных. Бірінші келесі фестивальде ғалип чыққанларының эпосыны пара сертификатларынан тақдирледілер. Гала концертінің интригасы есе гран-при сайыбы кім олажағында еді. Аматорлар категориясында абсолют ғалибы оларақ Асан Чырчыр танылды. Обладателем гран-при направления аматоры и денежным призом в размере 70 000 рублей становится Асан Чырчыр. Очень благодарен всем организаторам, всем спонсорам, своему отцу и Руслану Бальбеку. Благодарю всех за то, что продвигают талантов и помогают им развиваться. Мутихассыз категориясында есе гран-при мүкафатының сайыбы Қырым татар хайтарма ансамблі олды. Олар тым милли ойынының өз миллетінің медени денгінлігіні көстерділер. Пара мүкафатының миғдары 100 000 рублені тешкіл етті. Были слезы, были много смеха, радости, печали. Но мы сегодня можем сказать, что крымско-татарский ансамбль песни и танца хайтарма был, есть и будет. Ярыштың тешкилетчилары оларақ Медениет Назирлігі ве Қырым Жумхуриеті халық ижадының меркезі чықты. Тешкилетчилар ярыш халқара севейге чықажағына еминлер, яни илеріде башқа мемлекетлерден келген iştirakçilerді ярышта iştirak етебілежеклер. Султан Истакаева, Виталий Голубев, Миллет үшін. Қырым Федераль университетінде ел факультетіні белгіленділер. Таврия академиясында байрам концерті кешті. Студентлер өз изидатларынен таджипленділер. Олар ер, ойын ве саналаштырылған чықышларыны көстерділер. Конкурс нәтижелері бойынша бірінші еріні Адлие факультеті елді етті. Екінші ерге славян филологиясы ве журналистика факультеті наилі олды. Үшінші ерге есе четел филологиясыны факультеті ерлешті. Ғалиплер ве қалған iştirakçiler için 15 kilodan ziyade торт hediye etildi. Oyunlar, master-klasslar ve daha çok başka eğlenceler Profsoyuzlar Medeniyeti Sarayında Dostluq Naratı yani Yolka Drujbı dep adlandırған tedbir olup keçti. Masal alemi bizim muhbirimiz de oldu. Мынада бір нарат терегінде чешет ренклі чырақлар янды. Эркез бірден масал әлеміне түшкен кебі олды. Санки хаяли қараманлар жанланды. Ойынлар, йырлар, эгленжелер. Балалар байрамның тылсымлы муитіне далдылар. Тедбірде чоқтан чоқ кенжелер давет етілді. Мы пригласили детей национально-культурных автономий, малообеспеченные семьи, многодетные семьи, чтобы вместе с ними отправиться в сказочное путешествие. Вместе со сказочными героями они будут преодолевать разные препятствия, но все это будет в веселой игровой форме. Балалар темашадан буюк тей суратлар алдылар, оларда байрам енді башланды. Кемерлері енді аяздедеге мектуплер язды, кемерлері есе нарат терегіні яраштырды. Генч мұсафірлерінің бір қачы bu işte o sırlarını da açtılar. Мишуру по кругу, и потом огоньки по кругу, и шарики
везде развешиваем. Bundan da gayrı musafirler dikkatine çeşit ustalarının işleri havale etildi. Olar kelgenlerinin er birini meraklandırdı. Biser, boyuncak, çiçeklerden yasalgan el yapmalar ve koklalar ve elbette annenevi kiyimlerinin elementleri. Ну, а в основном мы занимаемся крымско-татарским костюмом традиционным, поэтому на сегодня мы представляем все богатство, которое вот накопили за это время. Tedbir Halklar Dostluğu Evi Milletler Ara Münasebetleri ve Sürgün olungan gражданларның işleri boyunca komiteti tarafından teşkil etildi. Dostluq naratı bu çeşit millet balachıkları için bir masaldır. Sultaniye Sidakayeva, Sayday Recепова, Ramazan Alevapov, millet için. Ахмежеті Люмін адына кинотеатр açıldı. Мында бірден 400 зияретчі Земаневи ve Хатнавлы шараитті кино yanılıqlarını көре білежеклер. Беждани кинозал Земаневи стандартлар бойынша donatılğandır. Яны кинотеатрде bizim губерімізде қимет кесті. Булунув эффекті тамамшу ал Люмен кинотеатрыны өзгін бір ерге чевере. Мында бұл киносалонларының бірінде Dolby Atmos системасы ерлештірілген. Тамам бұл шей сержелерге сес мен басының вертикаль ерешуыны исетмеге имкан бере. Яни яғмыр давышлары керчектен де төпеден келе. Якынлашқан тренден исе табан титреген кебе ола. В зале, в котором мы находимся, это звук Dolby Atmos. Мы представляем эту впервые технологию в Крыму. Здесь больше ни у кого такого звука нет. Эта технология позволяет получить наибольший звуковой эффект, который задумал звуковой режиссер. Здесь более 40 колонок, и тот процессор, который здесь применен, он позволяет так распределить звук, что у человека, находящегося в зоне окружения этих колонок, было максимальное ощущение присутствия в той сцене, которая представлена на экране. Люмен Русияның чоқсы субъектлерінде бар. Дигер регионларының кинотеатрлерінде тек 3 салон олса, Қырым үшін истисна етілді. Бізде 5 салон açıldı. Олардың әр бірінде 80-85 ер olacak. 2 sıra VIP креслолар. Сөз сырасы, бұл ерлердің фиатлары ади ерлерден фарқлы değil. Мы рады представить вниманию наших посетителей и всех симферопольцев и крымчан новейший пятизальный кинотеатр фирмы «Люмен». Этот кинотеатр располагается на 4-м этаже торгового комплекса «Центрум» и является на сегодняшний день, без всякого сомнения, самым современным объектом кинопоказа в Крыму. Земаневи технологиялар билетлерін онлайн сатын алынуы. Яны давуш системасы ve elbette кинематографияның сонки yanılıqları. Bu yerde her şey insanların rahatlığı için yapılgan. Zemаневи давуш программасын сынап bakılığı ziyaretçiler için akki bayramga çevrildi. Seanstan evvel ziyafet ve eğlence programması da var. Bu yılbaş arifesindeki bakşışını herkes beğendi. Кинотеатрге келмеге istеgenlerin sayısı күн-күнден arta. Çoğsu ziyaretçiler için Люмен endi Ахмеджит'in en sevimli kino evi olup kaldı. Я здесь впервые, и атмосфера достаточно интересная, много фотозон, этим понравилось. Конечно, тут есть чем заняться до того, как начнется фильм. Кинотеатр очень хороший, мне он очень нравится. И мне кажется, что именно в нем мы будем смотреть фильм после Нового года. Biletlerini evden çıkmazdan sımariş etmege mümkün. Bunun için resmi lumenfilm.com saytına girmek gerek. Yılbaş bayramı günleri de bu yerde meraklı olacak. Люмен bu bütün aile için kinoteatrdır. Dilara Şevketova, Sevilla Mehmetova, Asan Zevadinov, millet için. Bizim yayınlarımız sonuna yetti. Millet telekanalından ayrılmanız. Akşamlar rahat geçsin.